Iyo munsi noneho kuri Galaxy TV Rwanda with minimal lot of vibes ku bagabo batatu. Hari Sajya, hari inde? The Fox. Hari inde? Hari Cyubahiro Peacemaker Galaxy. Oh my goodness, Peacemaker Galaxy, very serious mowa, beautiful name Kigali, umusore ufite izina rikaze. Peacemaker. A Peacemaker is a great thing. None uyu munsi noneho tugiye kurebera hamwe ibintu bitanu. My goodness, ibintu bitanu byiza corona yatumye bibaho. Ibintu bitanu byatumye corona yatuzaniye, corona virus nyine yazanye ibi byishi kubura akazi. Abantu bagumye mu rugo, abantu baraburanye. Ibintu noneho bitanu byiza byatumye corona virus. Ibintu bitanu corona virus yatuzaniye nibyo tugiye kurebera hamwe abasore batatu hano. Ese ko turi batatu ninde uvuga ibindi bibiri bro? Ni ikibazo gikomeye cyane. So tugiye kurebera hamwe rero ibintu bitanu. Ngiye ikintu cya mbere ngiye kubabwiraho, icya kabiri Hassan rubabwire. Ikintu cya mbere ngiye kubabwiraho corona virus yatumye kiza. Corona virus yaciye umwanda, yaciye umwanda hirya no hino kubera ko corona virus umwanda ndi gushaka kuvuga. Hari ukuntu wajya gutega bisi, ugatega bisi, wagera muri bisi ugahura n'umukecuru wawe sinzahavuye cyangwa n'umutipe w'umusaza agatangira akagusakuriza, mu rugo twateye imbere none ibintu byose bimeze neza, ariko none ubu ngubu bambaye agapfukamunwa kandi harimo na metero. Hassan, how you feel? Yeah, I'm feeling good, man. I'm here, I'm okay. How about you? Me too, I'm cool, big bro. Nyine muri ibyo bintu bitanu corona yatugiriye byiza, icyo nakubwiraho kimwe, buriya umuntu kera atarabura agapfukamunwa yakubwira amagambo menshi bikarangira naguciye, ariko men yagucira tese. Nguko ikintu cya mbere muri iminsi harimo metero, ntago umuntu akwegera ngo abe yagusakuriza. Icya kabiri kandi bambaye agapfukamunwa. Icyo ni ikintu cya mbere corona virus yatuzaniye dukoma no kwishimira. Nje nifuza ko niyo corona yarangira udupfukamunwa bazatugumisheho, udupfukamunwa bazatugumisheho rwose. Udupfukamunwa twayaga tugira gutya tukaduteza amakrizi. Kandi ikintu cya kabiri corona virus kiza yazanye, byagabanyije bije ku bagabo. Abagore babaga bazenyereza abagabo, amara amafaranga agura ruje. Uyu munsi ninde mugore ukisiga ruje bambaye agapfukamunwa? Nguko rero ngiki kintu cya kabiri. Uwitwa Simba nakitubwireho nyine. Simba, how you feel it nyine kuba nta mugore ukigura ruje? How you feel it one? I feel bad. Wanza Simba atarafite umugore umwaka kuba yagura akagapfukamunwa. Ariko noneho turakomeza n'icya gatatu bro. Icya gatatu noneho ikintu cyiza gikaze coronavirus yatuzaniye. Ikintu cyiza cya gatatu. Ikintu cyiza cya gatatu coronavirus yatuzaniye ni iki? Abagabo ntibagisesagura cyane kuko ibikoma byarababonye, ntibakibona n'umwanya wo kunywa byeri. Okay. Bro, brother rankomye. Okay, donc abagabo ntabwo bagisesagura muri iyi minsi muri iki cya coronavirus kubera ko nyine bari kwinywera igikoma, utubari baradufunze. Saa mbiri muri iyi minsi ingo zimeze neza, to be honestly. Ingo zimeze neza kuko umugabo aratasambira agakina amakarita n'abana, akinywera igikoma, agaseka, kararaseka, akahita amanuka akajya mu cyumba akahita aryama bro. Ikintu cya kangahe? Unyibukije akantu kamwe kivuga ku bagabo baba mu rugo, nta gastori gatoya. Umugabo ageze acyatumiza byeri nyine ngazinyweriwe, amajije gusinda abwiye madamu ati se sister nangahe ko nagukunze. Ayibagiye ko ari madamu bari kumwe. Oh my goodness. Abakunzi ba Galaxy TV Rwanda kora subscribe tunisekera. So urumva ni brag bikaze bro. Umugabo kwa namba umugore wamaye akanimero ko nagukunze sister. Okay. Urumva nyine ibi ntago biba byoroshye kabisa. Tujye ku kintu cya gatanu. Dusoza mu dukoma subscribe dukomeza n'ibinkuru zose n'ibiganiro byose tubagezaho umunsi ku munsi. Cya gatanu noneho Fox. Nyine ngiri kuri utwo tuntu hari nakandi mba nibutse tuntu brag tuba duhari twinshi cyane. Umugabo yanyweye igikoma amwaye ahita abwira umugore ati akose mada kutigize umbwira ko ibikoma biryoha bityo, uzi ko byaye nahita nzireka. uko zasunyibutse we. Hari agasitore kamwe nzi nyine ntago gatinda. Hari umugabo umwe yakunda gukora mu nkono cyangwa se akibiryo atunze umugore n'abana. Umunsi umwe ayiba umutsima, umugore agiye gusoma imboga mu masaka. Aho utwara umupira hanyuma ageze mu masaka akubita n'umugore ati se umutsima urajyana ngo nenzanye nkureho wanjye ndihuta. No. Okay, murabyumva abakunzi ba Galaxy TV Rwanda, the group of 3 nago babyoroshye kabisa. Ariko ikintu cya gatanu, ikintu cya nyuma corona yatumye abagore bamenya ukuri ku bagabo babo,
ubundi umugabo yajyaga ataha akarya ibitoki bibiri, reka njye ibiryo byarananiye kubera ko yiriwe muri resitora, ariko muri iyi minsi umugabo arakubita amasahani 5. Amakosa y'abakozi bo mu rugo yose yaramenyekanye, ibintu byose urumva ni ibintu byiza. Rega ubundi ni nambara nayo igira negative and positive effects, you know. Niyo mpamvu rero na coronavirus nayo ifite positive and negative, nubwo arizo nyinshi ariko na positive effect zirahari. Ariko nyine turasoza nka Galaxy TV Rwanda mu Rwanda muri rubanda tubashishikariza gukomeza kwirinda icyorezo cya COVID-19, twambara agapfukamunwa, twubahiriza intera ya metero 1, hanyuma kandi dukomeze kubahiriza amategeko dukomeza guhabwa na Minisiteri y'Ubuzima imyije mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima. Igihe wumvishe ufite ibimenyetso bya coronavirus nko guhinda umuriro n'ibindi byinshi bakomeza kugenda batubwira, gucika intege, donc ibindi bimenyesho bitandukanye bya coronavirus, nta kindi ukora no guhamagara umurongo w'114 ukahita uhabwa ubutabazi bwihuse, ukahita wishyira mu kato byihuse, hanyuma icyorezo cya COVID-19 tugitsinde giterwa na coronavirus, iyi virus mbi cyane kabisa yatumye abanyeshuri benshi basubika amashuri, akazi kenshi kagahagarara. Bityo rero Galaxy TV Rwanda tubashimira. On microphone is a lot of vibes, this is your boy Isaiah Fox ndetse na Galaxy Kigali dutwika twimanukira. Niba utwemera umbwira ngo ubwire mobile money yanjye ibyo kutwemera gusa ukaguma aho ngaho, ubanza unandebere ko mobile money yanjye igikora banza barayifunze. Yes sir, bye bye, ciao ciao Galaxy dusoza. Ciao ciao.